Kaseng Voice of the People Party kabalayat keleng kabri nyutrep ban pesngut ho iki pajba spang kesenchar kadar kabakhoy kabasuba bat khamta mas pang kanong rim jong kane kaseng UMP beron brom jong ka Shillong parliamentary seat Dr. Ricky Ejisengkon haba apa ni kejing kesyan naki pajba jong ka menska kabahab ka mutlong sok kompor constituency uba ka VP ka lapenying da uba soki lapasam UMP haba ajing keren ulah kentu yaki pajba bakin perkhat ya kala syai kala cisngi bat ba ulah tips scam bro baki pajba kin rai ka babhatam bat ulah karpat rit yaki pajba banlong ki bayai sya ki bayai ne bat ki basyania akinong yelam bat Dr. Ricky ulong ba nginom shed kala yapi nginom tok yapi nginom syukor yapi Henry in ai ka jing syakri ka babhatam bat ulah karpat rit yaki pajba bakin ken mau lem haki jing duai yaki nong ilam jongka VP berkumcu yaki pajba jongka beri nyautrep tung ini sengap yaki jing pensyai jong Dr. Ricky Ejisengkon hakas nong menska nang ni menska wat ya rit mensin ndaya ba pijet yo suki tang yusuki marwai pijet ru yaka Voice of the People Party pijet ru yaki nong yalam ke ba PPA nganget ba baro Nila penwan ni Dr. Ricky Sisian pikwa penwan su Presiden Ramba ida iba arden mila bersama. Pikwa penwan ngetep hai kata. Tenlai mar ki jingkapnya jong kapor imla ban mare seni ban bare sebaro ki konstitusi. Sanpo prateli ki konstitusi kande ke besok. Renyinget basisian kesni. Lalu UMP nila penwanra nyen sawanra ru yo Presiden Ramba. Banwan sagini ka sinong ka sungi. Katari ka thong ka sungi. Namar kani ka sinong menska ka sungi. Kalalong ka nuksa yaki sinong ki mamarjan. Ha kani ka dong ka thang ka sungi. Ha kani ka ralyang kan so singi rem tang arteli ki sinong. Tang arteli ki sinong ha kani ka MP election. Banyi kmi nanti bah kani ka MDC ngin job lot baro. Ni rem tang hang tay ha klo kan ring. Nyirem kendai pun rem teli kibut. Bat nyirem hantai migrem. Nyirem tang sipau teli kibut. Oh kini kinong kru kering bat kinong migrem kia bitar. Kiong paminta ke kenti ngin tray tenge. Ngin pin double ya kay kapangiyo. Hagapor MP election. Isngaw rem. Namar na pedeng baro katriliang kan susi day tangki di harus nong bareng. Nadaraw kila Yakob Jimot berhat lagi senang kentrai borpa hakani ke MDC election ban Punjab yaki kertong jangka Voice of the People Party lok beit ngang ada international nangi ngang ada international nangi pitep lot nadong sedong sepang sunga balai baga bunkam nado baga ladang berka Voice of the People Party suaban launch ka party ngam don su kapor ban pelot ayeng asem wat yaki kam ki jampon bating tang ki kam ki bamdai ki bahab ye be ngahaban ni kadaw ka long namar bangi ni song haga juk kaling ni song haga juk kaling lada ka imlang salang kangam ngaru ngam lang kadai kata kadaw ka pelong yang em Idon tang kini kari bagi long swa man swa kila ay kenti ngindon jaga sa waipat bangin pet da pibe yawa semis un pet sam mo da pibe yung naga un pet sinagalan yang ya pi ladang isya kulon kini ka jaga sayangin let kini ka tong jong ka Voice of the People Party bat kini balong ka tong jong a jong pi Banginam siya ba kita kiriw dan bor. Kita kiriw dan bor. Kinsu kulon. Yaga jaga ka puta ka jungi. Yaga tray ka kamay ka jungi. Nginam siya ba ngiday ban yang scam. Ngiday ban yang scam kung kariw ka jag ban riw. Nagabanta ka laway. Jong gikon kiti jonga jongpi. Nadon sibon ban keren. Tinray kapor ka bubon ngikwa ban ay. Yai Dr. Ricky Ejisengkon iman pensyai kamba nagabanta jong ilang baro ni sangkaway kabanga sudan banang tangkat ni
Nagabanta jongki kinong song snong jongi nangni nangni la snong menska ko jungi ngange hakap kom kinong ngelam ngani kinong sen joga party haga jingi lam kiri ba arden kani ka chat politics ka bilamat ki sampul snam dondet kam dai ka politics ka banya rapi kadai ka politics ka ba super khat tang na kabanta ila di shimat kam dai ka politics ka ba don ka jing kit khali But ya ka kom kani ka chat politics ni hab ban ong labiang kato hab bot no do full stop badai nama kata ni mi syakmat ban pensai supaya baka politics si kadai kata ka kam ka balam pobek bot ti dublai kadai ka kam ka bakentang kadai ka kam ka baton hakka ka jingkit khni sidap ka bamle aton po dai ka politics ka berkat ya kala syai kala sismi bat mana-mana benai kata ni ngalami kami syakmat ini hadir lain kelami lain mi syakmat ngalami mi syakmat cepat ada lain mi syakmat lain ada lebih pati kena PMM kabiang kala keturunan minyak kudo angkat pakai bayi kalau tipskan kalau mau supaya mentati orang itu kalau mencuat kalau kudo boleh aku full stop nanti syakmat yang akan dikerjakan kalau penyong kalau kalau cuat mereka compare ko kepada lalu kebaya syah lalu kebaya ne syada kami komagam ngelam talk ya pi ngelam suka ya pi ngelam syakala ya pi kepada maka dia kular kabagi kular kamu bang next kan oke urut dia tak lagi oke lu kebong yang mau yang kesam ini agak jumpai bagaimana yang sekali kita paling syakil fakir di kena di manusia yang ini. Ini kemanggil yang dari benar. Kita teman-teman betul kecil-kecil berkat mensyakil lagi di pada ini. Mahtalah kulai sibuk ini pertajam yang syok berubah. Lain lewat ini dapat kebau ini susah pada ini kecil-kecil berkat agar kita jodoh para apa itu. Ini kita jongi ngerai. Ya kalau saya kalau siswi jauh kini kita boleh ikut kita jauh kini jalan. Kenang bangin penting lah. Kalau itu kita sekolah, kalau itu jauh kita deh, kalau kini roy kini manha, ni kita show apa so, kamtan hari bodoh kita ni. Nin long money, state kebanyakan lagi. Nin perbankan hoki dari state, jauh ke seksio, ada district council. Bagi penonton hok mereka nak minta syai sini. Jangan guys, mai selewat yang pertama, opera, rakyat kita jauh. Opera, ada kepon, sama kap, kita ni kami, iban ni perkajian, tang dalam kami tu. Mana ni tu, ni dalam kami, ni sekmak mana, banyalam dalam opera tu, mana tu. Ada kelai, mana? Nilai lah, nilai tambah itu. Nilai tak ada. Ada tak boleh. Ada tak boleh. Kalau sebelum